ljudi ovih su dana na ulici. U gradu u kojem caruje nezaposlenost, besparica i koji nosi teret 35.000 izbjeglica, posluje, ne biste vjerovali, 45 svjetskih banaka. U srpskim gradovima živi se teško, na selu još i teže. Žuka! Javi se na mobil, izvolite. Zvoni! Na mjestu gdje se Ibar uljeva u zapadnu Moravu, u selu Šumarice, zatekli smo Lazara Žarvca. I on je izgubio posao. Znači, radio sam kao trgovac 23 godine u Trgopromet Kraljevo. I firma je propala, prodala se i ja sam, eto, od povremenog rada. Radim ovako, snalazim se, idem te zidam, alterišem, nosim alter i tako. Na letovanje nisam bio pre rata, možda 84. 5. godine i više nikad nisam. Lazara muči kako preživjeti, a Kosovo je, misli, završena priča. Kosovo je davno izgubljeno, ali samo nije se oglasilo do sada. Inače, ja mislim da je Kosovo izgubljeno. Da je Kosovo za Srbe izgubljeno, svjedoči nam Jelena Milosavljević. Moji roditelji su u centru grada i to je jedina srpska kuća u tom delu. Ostali Srbi su skoncentrisani u nekim malim enklavicama po gradu, znači najviše oko okolina crkve. Život svakako nije normalan, ljudi žive kao u getu. Zatvoreni su, nije zabranjeno šetanje i izlazak, ali nije sigurno. Jelenin brat Nenad, iako se rodio i rastao na Kosovu, nije spreman za njega ratovati. Moja generacija, ja, znači, mislim da treba rešavati diplomatskim putem i ne rešavati ga ratom zato što će to nas samo da kažem, uspori. Milosavljević je svoj novi život grade u Zemunu. Ne bi se vratio da živim tamo zato što to više nije to. Znači, ostale su samo uspomene. Uvek volim da se vraćam dole i to je nešto što je jače od mene. Kosovo će mi uvek biti u srcu. Svaki put kad odem, najpre doživim jedno veliko razočarenje na samoj granici. Znači, zamislite kada vidite na ulazu u Kosovo, piše Republika Kosova, da prelazite srpsku, albansku, KFOR granicu i to je nešto što je malo ponižavajuće jer smo do pre par godina to prelazili bez ikakvih granica, bez ičega, ali još mi gore pada odlazak odatle. Jer nije lako svaki put zatvoriti vrata kuće, osvrnuti se i pogledati jer je možda to posljednji put da smo tamo. U Zemunu sebe su pronašli i Sarajlija Žiko Čuković i Zagrebčanka Mirjana Radišković. Ovdje mi je lepo, naučila sam se. Čerka mi je završila fakultet, radi, udata je i tako. Eto, snašli smo se. Idemo samo napred, nazad nikako. Sigurni smo da na svijetu nema pijace na kojoj radi obrazovaniji kadar. Bivši profesori, inženjeri, ekonomisti. Svi su oni danas trgovci na beogradskom buvljaku. Velibor Popović nesuđeni je pravnik. Svaki ima neko lično svoje iskustvo, svak misli da je njegovo najteže, ali nikom nije bilo lako. Bar ja živim u naselju gdje su svi oko mene i iz tog kraja ljudi iz Bosne i iz Hrvatske i tako da svaki neku svoju muku proživlja. Zbog ljubavi prema rodnom kraju uvijek rado odlazi u Hrvatsku. Ja pjevajući idem dalje. Svake godine idem 2-3 puta, ono koliko mi mogu i financijski i vremenom. Svoje lijepe uspomene na Hrvatsku rado bi oživio i Dušan Vuković. Ja bih volio da budem u Zagrebu, da dođem kod vas, da budem gost vaš u Zagrebu, da prođem kod taj Zagreb. Šta što? Jer nisam učinio zlo ni jednom Hrvatu. Znamo da u Srbiji ima onih kojima je rat donio korist. Mi takve nismo upoznali. Ljudi koje smo sreli promijenili su mjesto življenja, domovinu, kvalifikaciju. Istinske su žrtve sulude politike koja je sve Srbe htjela vidjeti u Velikoj Srbiji. Većina Srba i jest završila u Srbiji, ali maloj Srbiji. Jagoda Bastalić i Suzana Gotardi-Pavlovski, Latinica.
Doktore Josipović, mi smo u proteklim godinama, naročito u našoj emisiji, razvijeli taj senzibilitet prema svima onima koji su stradali u ratu, recimo kod nas, branitelji, oni koji su ostali bez radnih mjesta, invalidi, oni koji su bili žrtve etničkog čišćenja i mislim da smo stvorili taj nekakav dobar senzibilitet kod gledatelja. Ovo je idealna prilika, dakle, da sad stvorimo jedan senzibilitet prema ovim malim ljudima u Srbiji koji nisu ništa krivi, koji su samo žrtve te jedne katastrofalne politike o kojoj već razgovorimo. Sigurno rat je donio jednu netoleranciju, donio je različit odnos prema zločinima svojim i tuđim, prema žrtvama svojim i tuđim, a čini mi se da vrijednosti naše današnje civilizacije leže upravo negdje drugdje. U Hrvatskoj je taj proces trajao, ali mislim da smo postigli jedan stupanj zrelosti, recimo to tako, demokracije i vrijednosti u kojemu evo više ili manje sad nastojimo jednako vrednovati zločin, jednako vrednovati žrtvu. Naravno, žrtve politike Slobodana Miloševića su u Hrvatskoj, u Bosni su, ali vidjeli smo i u Srbiji su.